Anthony Jomo wa ukuru wa miaka 36 kurerikana arathirwo ni andu matoikaine ari nja wa kirabu kimwe tauni-ini ya Kiambu aria macongoiranaga o nja wa kirabu kiu utuku wa gukia ira. Mwaria wa family ya Jomo David Jomo ni aratariria uria mamukirire ndeto ino ya kieha na gucoka kuona mbica cia CCTV mwana wao akirathwo. Kwi muthenya wa ira rucini rwa thaa 9 cia rucini nindirahurirwo thimu ni muthuri murata wakwa arakinjira hena mutino woneka kuria Kiambu. Hau nja ya kiravu ni harari na mutitikano, ni harari na muikaikanio wanake, tutakumenya kana ni mbara irakiriho kaniki marekaga. Na ke Jomo arari mukira wa bara akiaria na muratawe, na twiroreire nyamu iyo ni aracokire aragwo rimwe na aragwa na nada thitwo mugongo tondo arafacete away from bara yo harera arwagirwo. Agikira uhoro uyu mukonde kamanda wa borithi Kiambu Michael Muchiri augete ni marikitie guikia ngono ekwirwo atatu, umwe wao ari afitha wa borithi na oho kuhithukia mucinga uria urekwirwo niguo wahuthirikire kuratha Jomo. Kwa sasa tuna hoji watu watatu, na wale watu watatu kati yao kuna ofisa mmoja ambao ni wa polisi. Yale ingine ambayo pia yameongezeka ni kwamba bunduki moja ambayo kidogo inashukiwa ilihusika kwa yale mauaji pia imeweza kupewa wale officers wetu wa jinai. Eri aekwirwo aya ni megukinyitio igoti-ini ria Kiambu umuthi mwena wa thitango kiheo thikũ 10 gutabania uthuthuria makiria ni igoti. Muchiri akiuga no nginya kihoto kionekane. Timu ya homicide ambayo iko this headquarters imechukua ushukani ya upelelezi. Jomo arari mwanake wa miaka 36, mwanake munini in terms of gukorwo ni hindi arakoretwo ambiriria mucii, ari na mutumia na kana kamwe na kangi karakirinjira, na nituorirwo ni mwanake urendete andu ake na akenda andu ao. Arugamireria kirabu giki gia Quick ni marekereirie ndumiriri na kuga ni Jomo arathirwo nja wa kirabu kiu no ti thiini wa kio. Matitwaririe as a family no ni marekereirie ndumiriri thiini wa ng'enda-ini cia umemerekia makoiga uriao one matitikiritie mundu wothe gukorwo na mucinga thiini wa kirabu kiao. Number 2 magacoka makoiga ni mara cooperate na thirikari kana the police thiini wa investigation. Family ya Jomo ni rahoya uthuthuria wa naihenya gutafanio niguo kumenyeke aria matafanirie giko kiu na gitumi gia gwika uguo niguo kihoto kionekane. Ihoya ritu inene ni kwamba kumenya nu urekire uguo. Tukoria atiriri kai andu metikiririo gukuaga micinga magathiana nayo nginya kirabu, kandu metikiririo micinga kurathukagia carelessly. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjiko.